بردامی قیران آغازل پارێزگا دوک کاریگەریە ڕاستەخۆ لە سەرهەمی جونگەی ژیانê پەیدا کiriye bi taybetî jî li nanpêjiya û xwaringiya wek beşek ji xudanên wan dibêjin di mavê bitinê 15 rojan de ew ji ber giranbûna gazê 500,000 dînaran xesaret dibin. الان بس هفت هزارانه هشت غاز تانکر فول کرد تانکر 2000 لیتر من داد گرفتم بونانی ترما 20 روزات کرد نوکه تانکری گل هنگی فرقیاوی 500,000 500,000 15 روز داد زاین چند تأثیر نانی بیتن عامل بیتن المطعم بیتن اوت کریتن اوت تینیتن خدانی یعنی بخیر بیوگی دایا کس شما شغل نگه من آخر راست کن اگه اصابید اگه نان گرام بو ناکرید اگه نکری اجی آی ناکرم خدای آری دیمی تواصل اگه خدای آری ما صادی عالم یعنی یکی بگی بگیرید اشکال حلقه Endamekî civata parêzgeha Dûkê jî li dûr qeyrana Gazê dibêjît ji ber nûjenkirina kompanya berhemînana Gazê ev qeyrana durust bûye û lêgor gotina wî ku rengê 26 vê eyvê gaz pitir bêhête bajêrê de û çareseriyekê kêmiya Gazê bêhête kirin. او كومبانيا مصدر جيتت او وكو غاز جيتت كل السنوري كم كمالتت سالانه او كارجهتت نوجن كرن او ديفچونيت مال سايكره 26 وي هيوي نوجن كرن بدماهي كت تراده كان بيجن او قيران نامينيت او اجرك بي اجر ديتر الطناوية في دبي وكل بازار ام بجنيه جهاني اشبه هندي بش الصدى بها تانوكا يا نوكا بشاب هزارو يعني مليون كود الصدى يعني بهاي طناوي يجرام ببجشتي ماوه کیمیا Gazê li Dûkê dibîte kêşa serêkiya hewlatiyan. Ev demekî de ye ku parêzgeha Dûkê pêdiviyawêya rojane bi 280 heta 300 tanên gazê heye. Belêde nûkeda nêzîkî 160 tan deyên bi vê çendî jî ew xwasta li ser gazê hey nahête pirkirin û bûye sedema kêmiya gazê û kêşê bi hewlatiyan peyda kirîne. Jer Mihemed Kursat News Duhok.